Boy free Sompa 106.5 FM Accra no, and I'm your headquarters Wokumase. I Sompa 93.1 FM, Aiko 100.9, Paris France, Adam Fopa FM, Takwa Sumpaya 101.1, Takrade Sumpaya 103.3, Tachima Sumpaya 106.1 FM, Sunyana Sumpaya 98.9, Enkwaza Sumpaya 90.7, Doma Sumpa 101.3 FM, Kingdom 106.1 FM, Mankasim, Decoder so baby radio one Sumpa FM. Your Facebook page no bra officer stories sa ye de mamo enumeri ubetimini yakona krana videos ene mfonyine ka ho nyina ewo ho eno ne ye Sompa 106.5 FM Accra, Sompa 106.5 FM Accra, and your YouTube page no Sompa FM Live, your website www.sompaonline.com, Kanesh Urban Radio, Kaneshi Market, Wamon Swatrim a Wamofa, Hot Buy te Kasibui, Edia Pete Kaneshi, Ejum and an Potamo, Doma FM, 100.7 FM, Honso, and a Doma FM, Wamo Sumwa Doma, any Potamo municipality Nina no, Wamunsu, 80 Sompa, Ekasiebo. Leicester Ghana Limited, Omodi Yas toothpaste and a brush, Abedja so would be chu, Sina when your brush nekahua, Nessa one ya was Sian Bruno, Wamo Eboye Chidom, Onga, Maman Sano Boafo, a Promasido, Edia Bedja so, Egia Baba. Just hot kinky, a 3 Ghana sepe, Dokuno Papa be as they say, a to 4 boa will be at Tuagusua, Wamoton, Docroni, party kinky funina, Yaji, Ediaboso, time heba Mr. Edwin, when you be no penetre, say, Malavia, no one watching what was here. Midima for her bus center, Dr. Tamadaso, at the time, Ebeto Yadi and so. Woman in Yumekua, Ebo Michidom and Numeri, Amame de hot bite, Cassia Bono, ya de asomo, ya freme, dear Yamia Shirano, Akosia Ago, Abowaji. Betimi so afrem Akosua Nhyira na afei yensha ensemwa ene ye dia to apaso ye chena basane sre ewo hot bite ekase eboso akato na bro na the new patriotic party NPP amonyokuo no kosimpieni akwakoto abama nipa nu ma omayi wo muti no se tu se kusie ne yakwakohwe na yeyi mu baako no matu franka edi ama amonyokuo no eti ebra party ne ebo wisie no ano ese nkusie ne nyina etimi pie na mpanifo kuku dama wo muti pie ye no eye enum a obia ekọ. His Excellency His Excellency Dr. Mahmoud Baumia, Oya Mampanyina Bedi Nhyira Dadaa waka ho, Ora Kennedy Japan so eka ho, Dr. Brian Champon, Wodimutintina, Sansona Engineer Kwabene Japan so ka ho, ena Dr. Wasaya Educhum wono so ka ho a eye nipa enum. Na aka akra bi eye bosumi ye womu ni de to so dia sabako, eye January 31, a womu nyina ebekọ obo no ano no makwa akọkire obo kro ayemfa no. Ena abepiem se party ne se, brebri ama ne ama wo pese asumdwe mapa eye adwuma na asumdwe bua no obi a enum bie eti efe bi peace park ayede aba obi ade ne se ba be chance asam no eye ba akopɛ asam ne se emfa wo ne de delegates ebeyi no de delegates beyi bia no sanipa no esem wo maka nyina mo ne machitafo mobo wo mu echidom ye echi ani mu se delegates beye 214,812 eye empem ahenu ene dunai ahanwotwe ene dumienu wo mo ena ekwakoto oba January 31 etene na sa peace park the new patriotic party amonyokuo ne de aba no wo mo botaye nyina no se nipa nu mu wo mo pre no enye num ne nyina na benya enye num ni nyina ene benya etiade ne de ba akopɛ bi kokromoti bi ene be pie ede aba sɛ de yensa num ne kokromoti ye ba akopɛ no saa na ba akopɛ be pie ede afiri mu wo mu so ye num eti de obe pie afiri mu sɛ kokromoti no na kyitaafo ne mu amu firi mu sɛ nketwa ne nyina no ese mutimi bo ne chidom na enkunimde ye party ne dia wa mo mpesa sakasaka ne huroye bia ebeba eti ombe sign ne dia fe ne memorandum of understanding yate ye ho ase tie yate ye ho ase ne se eye wo mu si hene ne wo mu tu hene etu ahene na enu achi wo mu si hene eye delegates no eye 214,812 no ena ekokire nipa num no ne wo mo pe wo mo kire ne wo mo pe wi a wo waka bia edro bia enkadem wo waka bia edro bia enkadem ena wo adwempo bia fato baabi wo adwembo ni bi nso fato baabi mo nyina mo meta party no achi na party ni eni nkonim 2028 elections a wo mo ba no na nyame adoma wo kina ena sa dwumadie mpanifo achi mi se eba bekoso ama mpanifo mebubo wo mu din
Honorable Kennedy Ohene Ejapon amrebia na echemu na oyem na hyebadwani ewo Asin Central waka ho was one for maybe echemu na wo hye enuane ne kuadwuma so osan yem na hyebadwani ewo Abetifi Dr. Brian Champon waka ho former vice president 2024 where presidential candidate Dr. Mahmoud Bawumia wono nso eka ho bi and a former education minister awosan ye bosom chim na hyebadwani Dr. Yaw Osei Educhim wono nso eka ho bi and our trofo panyin dada wo ma MPP owura kwabena eje Japan efa ni engineer 1 wono nso eka ho na mpanifo kyerem se ebra somdue bua wo mode wo nse kwakwahya ase no presidential election committee pegfo no wo mo ene kekase ani wo mo se de efa ne peaceful and harmonious primary process no ene wo mo pe eti frankatufo dwa no eho adwuma ene wo mo ba beye no we ebama de efa ne spirit of patriotism and loyalty unity and no nyina cohesion no waba ne nyina ye de ba akankase no ma de wo pa kira ne se sunsumu a eye odo ema amonyuku no sunsumu a eye nukuredie na sunsumu a eye pepe ye ne nkabomu no eno ena sa memorandum of understanding yi wo mo eba be ye prekope ye hwe ani mu sempanifo kukudam ne be kwakopie ho wo mo hwe ani mu ade otie dwemu eye former first deputy speaker of parliament Honorable Joseph Osewusu wono ena wogina mu pa eye wo kwa ko shefe so na ye dwamtirani edema ekuoyi wono nso ebeye ho adwuma na ye kwa homa no so ne ani opanyi Joe Wise ye ne na twehwe nkomo fesi wono na ye che na emre bi echem so no ye first deputy speaker of parliament na ye ne no atwehwe nkomo de afasa adwumadie no ho opanyi honorable Memawajo eba Sompa 106.5 FM Accra hot bite kase eboso yeah hello yo opanyi nyame adom na wonso yede nyame ase wada roma yate se nyame ya adomu a ochina nyame bie na ode ye nkwama ya MPP amanyoko no 5 presidential aspirant ni nyina no ede won se kwakwahye krata ase se asumdue beba ebra yayi nipa baako a won na betu frankade ama party wada roma eye no kresa actually no krepa kan sise ho idu sabre ya to me many area akaba to no edema nipa a epreno omunyina de onsa shekra eto aba no nipa no me de abako no bedi nkunyi de bako no di nkunyi eda na de wia na ya aka no ode omo ho de aka no omo no ne no busika no bibia beta bako no chi nyina ya bontoa ede apre to me ochina kana there is anything nyame adoma edodaso yo opanyi Joe Wise udi no honam se obi enim se wo ye nyansafo obi bebusa se edie ne botaye anase intention motive anase goal ana vision a etai sadie yachi ebi kan se tata na ayen ye wo so ebi kan pa ne se omu na mu jitu but abatu ehu hihia ye sa activity sabre ya no emu da ofan ye bia ye no mu nyina na ya kositiri MP bia ni nyina so bia se efifie bi wo mu a nipa ye sa bato nso ye boa ma ba ko na ye boa dia obi amfa no mo ka se o mu ditum se dia ba ko ne bidie ni mu abako die ni mo maka no e pese ema enkranhye ene gidie ba ye na ekoto abanum also you yam na to ma be open now you don't want to be no more makadini na be jatum that was e baba ho ye ho ya se ho ye ho nkwan campaign dey do ho a ya na kasa ne doso nso ni nyina echi no ewi sa be party ba ko ni nyina e bon to abomu no na pese CDP na the total class e se mi kai opanyi yese de wo kan ye ba beto abase ye kasa no edoso obi aka na dwene sa wo hye senie party enkrofo a wo mo pe obi asem wo bi ta wo bi achi a wo ta na chi pampe no ase nipa nimpo enya eya na ye din ma nipa no se wo bedane ne ho te se abosoma kotere akwakota afoforo na chi no mugire se mo party no saa de no mo betimi enya se mo yi nipa baako awie na wo mo maka ne nan na aka na chitafo ebe kokobo ne chido mo wo gidie se mo benya saa de no ni wo gidie se be nyado ibia ya prebia nipa
pa edi achire no emu che bi kodi bonku bi kodi nifa enso ye wie dia de kendi ni be mano akonya efi akonya de be mano obo do ma kan nyina no na ye de akwakoso the party senye we ne din kan ya ye bi ene era duwa hene din kan yi no no so ne mu ehyepa iwe hono omu nyina gina abo se beta na chi ene na kokum eto aso bi owanya eto aso yura kofo yi no saha no mo maka nyina aboya yeta na chi akofi se nkunim bae yura kofo ado emprenta okowe nyina omu manya no yi omo no ta na chi se dobo ama sabi kuningi abama party no nti wa unyina nche hwede bi ebe onwa se de ni pe kasa no kure kasa ni bi ho anka masa anka ye nanso the wo hu mo mu se de kwa ya na emane nyo nwa bebre ye wo ye cities mu ho don se mi bi ho a entimi free anomada nei na mapoe de wetu aka wi ano ne wo se de rinsi ye nti ya ye nti wo for ya de yem siti na so de mafo no enyo ma de fofo nti bi hia pa ne se tenimfu die ni mu no nyina de ye adwuma bom bi de achire bi anso baba opanyi se wo hye NPP frakentufu adwa a eba so nyame ya aduma 31st January no a wo de toto de achemu ebisenye we ni de dikan ya party no wo makosimpie ni akwakwa yi flag bearer wo hye we na wo de toto ne aka no ho a past de achemu no a ensonso ye be na de na wo we ho a ema we danso the link line any pano a gina no emu yensa onwe gina pen o makreda enemy no so eya fofo enti sabi omu nya fofo omu ni pa yi ni mo omu dada abe ma me ye soronko ene sabi enhyehyɛ ya ho a ye ne mbra ye din kan aye ne sei Delia, a big flag and a court for her, the graphic, and the October. Wait, dear, see it to me really January, and I just say, obey Jimmy and son, a son of Marco Trauma. Until my mere a man, and if I come at you, and then very funny because I say, we are a sort of balance away, yeah, Eddie, Pana, through this because it's a Kakasi Juma, and maybe akuma or yaone at the end them, but maybe I say the family of Menina and the way the Maya Humbre na yaw be a bear will be a Buafasonia to me, Jinabum, Sebakufo, and I have to me. Adia bako opanyi ye hia MPP atitafo wono omo kasa wo mo kan se party no munhye na munyi obi a mode ne ba na mo beton no ema Ghanafo ebeto se mohye mu opponent aye NDC fo a wotie wo mo nkomo mu ebi ti se adwumadi ye fene for God and country Professor Kobla Bochi etrem awie bia no a ne NDC fo kan se sa num na mode wo mo ba ne nyina emu bia ni ho a Ghana for ebetimi agi wo mo atomo mu bia na obetimi compete with obia NDC for ebeyi wo mu bia sa ni penum no wugire so mo abababuo bia ampare mfa woni de obeba Ghana for betimi agi atomu me never did the town or so far about and Tiana or Munkin there. Then they on the calm there, or Munkosun calm there. Yes, you're very dear. And you take your Montpellier was a name. Said you was in Lusu the second term. No beers is the time of you. And so Obama Ghana for Obama. And he did beyond young one. Little ship. Any of the affair they soon. Any something that would be a pie no more. Ye who ye dreamy. The link of one for the thing could have a Ye more receiving fair. Ye chair be out of a better than the Aquama or more. This is a go for a mobile do ye, the Saba. I'm a party is not easy.
Yo, obanyi ni krakra mu no se party ni bi etie o na nyame ya duma 31st January aba mo baba beto no wo pese wo tie ase se the delegates na obi kwati mu anti Akosua na delegates na ombeto no se matese se 277 constituencies nyina na wo mo eto ka ba bie ni kakra e dia mo machiti afọ no mahu se ne abato no esitie no matimi anya ntiase anke ni beje pa yo the ya sisa no no constituency dia baby ba ko me be trouble ko e sheda de ma electoral commissioner baba to no ho ne o manyina de be to na o ma ya kwance the police station and baby e be trouble the electoral commissioner no we dia brain ya chichiri nyina de ama contestants ni nyina enti oba mi krom the core constituency the core na ye constituency capital o ne be trouble uko do to bria Yakobu na constituency capital ebetwaba ebia mention bia no so bibi enchia wo constituency capital ho na electoral commission for the buyer but the view of them find say to be a baby and usually over to aba central police station and so constituency executives with the home say baby how they say I also Emma ni padoro ro abeto abam. Regional events regional institute ko ko ono so se mpameno mu ya adwene. So the class are brand impeding for. Impeding for o ma ji atum. Yesi yi akọ eba assembly ho. Nti o ma chiche baby ya gba mane ni se aha na ye to abam. Nti ebeto abam no bi ahenu adu so 276. Any NPP headquarters one crime, I salam down. Now 277. I say, concern is be a while. Nipe to abano bro akemo. Ye ka ye check emuminu. Into baby ye 1001 echo yina no. The same polling center no. Be A and B. Sebe ya yen family. Abato no ye besa ya no pardon school to mi no ni apon enti obi a okoto abade okwa no so no mi no ni ato abewi ni apon na ye kan afi o ye party ni a okwa obi a okwalify to abade de woni nta odi wo register no we they akire ya be ye exhibition amani abehwe obi a wo se medi wo ba na se medi ni wa also di wo ma odi ni wo de abam ya hwem ya correct bibia wa enze so odi be mu abamu obi a chiri mama ya ye de ato ho ye busa ta ya mpa eyi odi ni afim enti wo ba woni nku to babia de woni okwa ba bibi ho adanse voter ID card ya beje Ghana card ya beje o passport ya beje bibia be dia adanse ya hwe odi no a ya hwe register no wo se ye wa on now being kind and start up with one of one room if you are a cotobano. The consul, young Kubuchin go baby, and young provided a canopy, a category, movement up here, and 9 Korea, baby, Ukoya, great Upotoaba, after down with me, Upotoaba, after down with me, said they are, then the city part of the Bunching Kuya, Ama, who be a very mushe, or no mudding Kobo, a baby hour. The campaign and Bia a papa to home. A session come a letter commission in their mind. Now, send a much richer. Russia, so the phone on me. The whole I bet kindly up to being with her. If you are not the district of Tano, forwarded the court regional office. Regional office is not an album, part to being origin, turn on top forwarded the Abba national and summer national. Discipline so can album not the assessment of the thing and wedding him. And last will be an inquiry till they have out of the proper. As I say, when I say because wedding couldn't not I just when ya or how much more a drum and about the 50% plus one if you are coordinated to declare winner.
Open said ye two national elections all the political parties woman MC for your party agent no sana presidential aspirant no so no wo agent all the constituencies no ana and as we dey party for money police for the electoral commission mona moye modwuma baby dia ye dia from a chapter the map of contestant no at the woman I'm looking for it is na one more promote you the dia ye dia muda ofan ya ye bibia o machi enti the dia ye to see America say kwa ye 20 register no the 20 we are they ama contestant na na si for no na wo mo afemu makoma conference pe ansana akeka bom ye fi na be akọ yeah after printing ballot no isi supervise isi to be am representatives me ni timra nyina and tisabi no ona mo be gina ho be ya print no ye ya te di 3 ye keka bom ini nyina ta na back order no so be ya ko defend ya ma representatives me no no emu ba ko na at any point in time be gina ba no nti se me nem gina ho a ebe ama gina ho don hear me za ma bre ama friend ba ko no abet family na so to me akozema home nti sa pepe ne asese no a bia ebe yi ne bia pepe me ba to wodawu manyame adom ochina peace park no nipa dodo mpanifo be na eba anase we de ye presidential aspirant ne nko ane pek fo no na mo ba bedi modwuma anase eye open say party fo bi betimi aba no mo aba be hye bia na ho hyehye ye tese na ehemfa nso na bekoso the big guy ye be ye no Alisa Hotel our ridge area nipa ebeba beto ebeba adenase edin kan Apam Dadaa Apam Dadaa Akufado afei acting pending for there was chief of staff Akubari chief of staff of Baby starting pending for acting national chairman general secretary ni starting pending for Baby contact no ene omunipa o ma bo afro yen committee for the council afei ipe krabontin a omo yafra omo baba be kan ho global peace council of baba and era IGP so they invite on so baba and afei so omo baba and yen mpenya me adomo bia penum fire from ya baba be kan ho bia Opani we de mi jamu akokora wose metwato a wode ma NPP achitafo mu etie wo bebre na ehu ebi mo wuti omo kase ehu abo mo kakra ansa tinti ne wo ho ebi mu se party ye beye ba kunie miniema bekoni wadawruma dia no ho ba arehemu West of Hope bia wode be ma NPP achitafo mu tie wo Sompa numre yo let's pay achitafo nyina fe to mo tia te sabatwe fiti shati bombo bia sha me mo da of frenching e de nesi form fe efifie bia ye bia mu bia wo fata so to sabeni nso ma kwan so o metubi bia kan fe gen atimano da fe de tomu fe e de ya ni penu a etre no mu nyina na ko ma dramatiro enso be wi ni ba ko ene be din kunyu enti yemmo modin se e bi da tu yetrim se bia wu so to no betimi abasa woni nkunim basa enjese we da party no enjese we bufo abaso enti o kasa sabe ba kasa bupa ofi nyina yenka hu se etu akonya ne yakre e beto bia empoyem di obenya bia ye party no nyina e begira prane na e de energy ne osebo de atanachi na party no ejina yi e bia fi sha pabio yeda sipi nyame nhyira wo ye mawutri nkwanso yeda se
Opinion yenene kasai former first deputy speaker of parliament honorable Joseph Osei Ewusu wano nso na eye chair na se dwemtene di ema NPP amanyokuo no abedwafo yetu omo presidential elections committee a wo mo edi dwuma ama abatoɔ no bibia koso nyame adomo kina wo mo se Alisa hotel na 5 presidential aspirant ni nyade won sa kwhye krata ase krata wode won sa hyase ne se yene abrese korodom asomdwe ene edi akire ewisa asomdwe bo no obi abanu mu bi ena nipa num no emfa won ne yebeyi na mo no betu franka ya ka nyina yebebo ne chidom yam ye chitafo yenkoka bibia na emfa sakasaka ne huro yemma na sa party ne benya asomdwe ne pepe yenti ena o matu anamo no ene so mpaka sebo ye ne no atwetwe nkomo e dia fa o meka wo se Leicester Ghana Limited o mo de yan street pace ne brush abedwa so hot bite kasebo ena wutie free Sompa 106.5 FM Accra na NPP amonyokuo anyame yadom wachina o mo de o monsa e de kwa kwhye krata ase no ena ye ba bedi nkomo ye ne political science lecturer or University of Ghana Legon ye Dr. Abdul Jalilu Ateku ye ne no atwehwe nkomo e de afa gina ye party nesia wachina wo de wonsa e kwhye krata na se wo hu ne se amonyesemu nimdie mu no e ya de bia e beboa party no ana na ye nsuso ye di hu nkomo dog me mawajo eba hot bite kase ye boso yo me ba na what to say nyame adomboko na wonso e nyame adom me hu ye de nyame ase wada wo MPP amonyokuo no ye ne dwamtene de ma presidential elections committee akasa sesia former first deputy speaker of parliament honorable Joseph Osei Ewusu na wode atodwa so ochina NPP 5 presidential candidate ni nyina no ehia wa Alisa hotel na wo de wo nsa akohye krata e frɛ no peace park memorandum of understanding say de ebeyi ni bia mo amaka na obi abeta na chi na party na akodanim wo hye sa last step here presidential election committee for so mu take wo say ene twa to okra na wo mawie bibia a wo mo change 31 say na wo hu no you mean me that say nyame kan say I think we nye the first time MPP something like this big peace park over kaya November 2023 for collaboration no Dr. Mamu Baumia honorable Kenya Japan Dr. Afie Akoto and former Mampo MP Francis Nimu almost the same thing almost signing I say after election no Obia Beji Atum, that's one. The next one is that who resign from the party. All right. So I think similar to Nusuna Omo Akosua. And Yameka say, I mean, one, it shows that a more intra-party election, no, I am very acrimonious. And Ama it would be about to say, Ebia, some koto aba, Ebi we kase minjin tum, and I said, yeah, me free party no more, right? In my view, no, Mr. Jekyll, and I spoke on this matter 2 years ago. Because I said, near Enya, Tituluni say, elections now, Ome organizer, no. All elections no any free and fair, right? Quite so idea in a process near committee no ebeboa electoral commission answer the on the election day no. I was say omo ensure say election playing field no even very level. So playing field no level la and no na ma obi eluzi kura when him say obi bia no eda fintin yekoto aba no me lose ye. And you know, nipa na beji atum. Masa playing field no anye a year and na ye candidate from omo campaign time nyina ko ne nse mebre eko. And you know, that no national executives on any because all the executives at every point in time no e here say ombe very neutral. So omo ko na omo ko support one side and no eka ho bi. And na man I say I am share ni we nyina be say bi wan share yekoto aba obi ebeye. Now let's come to the pact itself now mukako sign. One, so we drum a political party, no, a political party association, a free will. One a winning the entire party in here and a wukako drum party, no. Party no wukako sign emra constitution a guided party say a na omodi bebo omoi and no na who ye na wuko sign a ujitum say ube member our be member. So free party no more. Nobody can force you say men to the party no more.
say omukoto aba if you are not happy we omit back sign party but obi losing na say ampa omo anye require what am party na onipa no betimi I leave the party because political party you can join at any time na obetimi so at party na chi okodom party no constitution at a hotel if you require to say na ye to ya ba ye ABNC so in my view no fact now moko sign I do not see any relevance be a bit to me because at the end of the day Sabuko sign pact na say moko organize elections no anko free and fair obi betimi afri party no you can't do anything about that obi betimi afri akofam in political party and me my view no nye ehia titiri ni say they will continue the national executive national council of elders or they will always have to be talking to the party the leaders behind the scenes to ensure say the attempts and they should no and say they need to tone down now message party members any say expand it electoral base and there will be more people that are going to vote so messages in the here rather than say attacks now or more unnecessary attacks be sometimes some people in my view and it can be in and there and yet at the same political party you believe in the same ideology so why should there be and yet be we need party political party different be the Mukakosi Akaina but within the same party is because they've not been able to manage or more emotions, they've not been able to give respect to each other. And no, I can't be. And Ama, I begin to say, be true of me election. I told me through, say, you could lose here, or better say, I'll be a member of Miami party, and I said, and that kind of thing. So, in my view, almost no more ensure say, the few days now, I say, leaders and specific among people now, more various leaders, they should tone down and focus on message. And no more the bed boy almost, but almost the same. Almost has been election noir. They definitely. To Havana say, I'm not going to accept it. So the last one, I somehow close because Mahmoud Baunya a little over 60%. Japan close to 40%. So we say Nipano, Japan, and and back. And something will happen. But we say for now, there are so many things will come to play even after our election. And to the end, a competition very high. So in my they should focus on Nyambema elections on how not playing field on a very level. Now, Mary DC tension now, and that's the 10 9 party mono. And on wow, signing the fact they can sign. Bukonamoko ye election that's a free and fair. Right, no more the Sabia, what it will be inside when a year, and no, only people will say resign. You can't do anything. Openi minim samon yo sam de wo munim de pa se enipa ekopre dibre bi sei e wo party mu na se party ne delegates ni koyi ba ko a omo maka na chitafo no eya na edin se ombetimi de omo ho aba betai de yeyi no na chi na anasa sa party no e de niam sisi yi a etimi omo maka na ye easy ma wo mo se wo mu nyina abetwe e de aban de ye 2 franc ade ma no no. Yeah, that is why let me say as a political party, same political party. So during the period of campaign, I was say, we are very responsible leaders. Before now, any because Niamukano and on Ebema Muskita for no, and so so if you are preaching your message, you don't go on attacking left, right, center. And also, eventually, the type of group now more, and to support it, it will influence them. But we share our campaign from the word go, I am very acrimonious, especially, and met together, I think 3 camps, former Vice President, Dr. Mahmoud Baumia, and the camp, the Japan camp, and Brachampo.
I think Oshe Edichumne Kwabna Ajefon Unse and said that in a serious idea about most of it, the same these three, Actually, I can say there one person will emerge as a winner. Now, in Sema, at the end of the day, that's a move about eco winner. How are you going to stake? Well, we now will get support from the other quality now, no contest. How are you going to? So sometimes, maybe or better say, oh, we should go. But no matter why, sometimes you even say reluctant to give the person a lead role. So we should say the same if you are lead role, won't play in the campaign. To take power from the NDC. So that is why at every point in time, you focus on the message rather than personal attack. In the same party, and now you do this to yourself. Never during a war government now, almost a class say NDC opposition, and more the company never the say opposition and other people right. So it's like what the Marble was close ever public. So at the end of the day, as it determine why you give me why now you not call me and say, oh we should just be one and then we'll go. So sometimes sincerity, if you be just to move, but so be in a kumamu a better portal, and after we cry, we say, hey, we come because three or more support base. So it means that person will have to talk to the incorporated moment support here now. So if you're not able to count up, it will affect you. And also being so can want to affect you candidate in the last election because not that I want to continue with within 1 year. Okay. Election. Yeah. Okay. Yo, dog, ye bedan say enenumre se wacheche mu ama ye wochena nso wo mo de wo nsa kwachakra tana siwia de be firi mu obabia no ye hia dwenkyira ye bebe wakache so mpaka sebo ye da sipi. Yo, yani Dr. Abdul Jalilu Ateku Wanuna, a political science lecturer at the University of Ghana, Legon, make I was Sompa Kasebon was Suguso with TF Sompa 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited, Omudi Yan Street Paste and in the brush. Abejan so ena ebo ye chidom onga. Mama Nsano buan for or monso ekaho ena edi mutam heba misha edruno which me the two malaria simidima for heba center. Dr. Tamada so sebra na yemfa with time ento yariano so na yentua siema na just hot king. 3 Ghana cedis per year to 4 buo na wonsu wunya bia etimi aboa ama bibia akoso na hot bite kase boy fi Sompa 106.5 FM Accra yi ya hwehwe ne kama aye didi aka nyina eto aso no kre hot bite no we ye kan hyehye na nsonya de ye no mowro kasebo a enka nsuo na afoforo ka chiachi anepa no eno ne ye biebie nanim anya ne dua mu so na ye to aso ewo no nsia bere mu de no me de wokọ kaso ane na afa me kire awutu breku health center ho na awere ho sem bia sia ekosi ye nso kwakwa de manim enesi ye woni aposifo a wono mo wompotem ho enkra ne chese papa wanya mfinhia no be sa duonum de kro na oyobi a woyare gya yarehwe ewa wutu breku health center na so kama yesa enniema ne akade bi a eni honti nipa woda ya paso a wo gya yarehwe no wo sode ya se wo kwa akoto pure water sache baako na wanom se ne wode num na duro se wo nom ama ne ho asisi ne ho so wo koto nsuo ne se obeba no wa twahwe wo monkonkoso mu atim kagya wati nananam wonse do na no na de ne nani semu bi woni kwakwa de madi nkomo eche se we de won fa nhye ba bia se ye na ya sabia ho wo mu wonsu papa bi ya won de ba ma ya afo anom a anka wono ya afo a woda mpa so nsode se wo kwa kotonsu na sabra no kura na wo mu your health is a concern no wo mu wo hene
Papa penyin waba station ha mo roboto nsu nto oto nsu wie no oda no ho mo roko olu kale e si we ho pe na oto hwe nto oto hwe no ma mi o wa ha mi suma dai one friend nurse fo no wamla na me nyu lo ka se be 30 minutes to up to now kra nurse e bi ensi ha mo police fo so si we nyum pe ma police fo buya ma police fo aya we dwom wo da wo hwe na nka wo mo se nurse fo no ma wa ras wo de no ko no mo so wa yo no wo fo kada fo yen ko ma dem patient do no yen fa no nko ye me ade na aya me ya pa nti me ka kire ba aso me kese me da woman on Ghana government enyum on ka cha bleku police for no bleku nurses ejuma wa ya wa han on share nyu krotimpo no beto nsi o me sister ba akonchen nti o ti ano onu no kwa no te hye we di pima na police for be gina ho say moto for anim la me so omu o ni nya ne papa na pim aya ka ye so ni sem papa na wu to da hanu misisia we di akose anya say ye bo wanum anwumre nanso awe ho sem asi ewo awutu breku bra na obi da ya asabe ya wokope nsu ato na no na ebi busa senti na obi ante ne ho na ba ne sa no anasefo no mpo obi ntime nye nkonkoto mma se wakwakohia ne kwafiriko mu woi na nsu ni nyina posifo no nsu gina ahohwei na wo mo frese okadafo na emefa no nko eno na de ne na nisem no kyese aya ne ya papa we de mpanimfo ntu ho na mo yet one sem so de amamo said ya nwumoma no ha aduonu enso ne sensan so miensa esiese enkwada eye onyankopon japade na eye frumu aba ya wode che awofo num ebinom enye nipa nyina na ya na enya ba ne bi na so no awofo binum awo my ganam ha se no no wonya ba ne bi asede obesi atete wonom ene kwan bi a wode wonom ebefa so no ase bi omokwose nkwada no ewo fam anasese bi eson bola so enamsa ensemi ho amanesa wode wani kirem wapoye mantamu a donko krom ene ne mpotamo madam bi efre no Mavis vinyo waye wobia wonoa enuane edema eye St Mary's Vocational School ye no ewo empotam ho wakire se ne ba bemu aya wonya mfinhia ne dumienu akwada ya ponsuku aba ne maame nchen ewo baabi a woye adwuma maami enu aduane ne fon da ho ena akwada wonya mfinhia dumienu kofa fon no ena wode bonyum sabo mu ne nkwada ene fon ena wode bonyum sa maami sole ya kyese wantimi anhye na bufuo so na wasa sekan ya ekita no wode no aduane no wode kopa ya kora de tinfifi se tew emene ye kasa na kora no baabi a woda ne nyanyame a ebia nko wonte ase asemu ese sa no enam so ama security officers abre no na owo duty eboa ye pagya akwada no ede ni remu ewo Donkokrom Presbyterian Hospital ema wonum ekoye adom egia yahwe ede ma na wokoye Facebook page ho a eya Sompa 106.5 makra obenwu sa akwada ne da ho ya ne tinfifi no ekoneti kwa ho no emu apai se hu ena ya pam ahoma ne nyina da esense ho na ba ne sa no eno mo bo akire ede ma a police for so chese wedie eye social welfare for adwumenti no wonum adane maami Mavis ede no ama social welfare for ya wo bobo wo ho akasetia ne yoye ya wo yoye ne se damo we no emonketo no eye abufuo se wo ye ohwefo anase owofo adanse nipa da sani bia ne ba na wanhye ho so na wo sigina ye bia wanhwe ya ba bia do bekọ no ebedo bekọ akoto frem nti no wahye se wo boabo ne ho na watibi na akwakogyina mu asem di bia kwan ye fa so na abufuo aba obata wantimi ahwe ho so a wudi ubadem sano wo bekyerkyere mu ede akyere o my Ghana ene court no asem kese yenhye no nso se nkwada no omobo edin si mobile phone no a aseye no anasa akwada ne bo odin si plate no a eya na wapai ne nti abatan no eya munya botre se akwada bia bo plate ena akwada bia fa me phone ena akwada bia din su agu matade so watade na akwada ne din su na gusuo no atade no ne bo no edin si akwada no na akwada no oye nipa no oye kra no ne mu odu esen phone basabasa no a eda ho no phone no kra enti ebetwam na so akwada ne nyini no ababa behye nti abata ne ahwefo eya yenya ahweyie na yemmo yema no ho ban yeto so ne konsem fofo so Sompa 106.5 FM across so a ojemteni Edema Foreign Affairs Committee of Parliament Honorable Alfred Okovandeboy na sam ne se edom kuma wo mahye eno mo yensentwofo nhia mu de to dwa se Honorable Samloku de to abla kwa wo yesofo a wo hye amano nsem so
so no ye ne to ase akonya e se ne dwumadie enso ani se wo hya ama hodo wo ne Ghana edidwa wo ne Ghana kɔnakra na wo ne Ghana dinkita ho a papa e wontimi nna ne su ne ban ya diye ama de niema bebre ne nsunsanso bɔne e na aba beto Ghana so na nka e ba ne se ne te ne se America mampanyini Donald Trump se ama be ye duosun num wode ye so to wo so na wo ma ho kwan ma dodo no ama wo mamu a na Ghana nso e ka ho na nka ono abu Samuel Kuteto Black wo ye obi a enka wonim de na ye ka foreign affairs dwumadi anko o mu nim di a waben a e ko betimi de ne nan asifoma ye bibia enka Donald Trump wonfa Ghana nka ho da enye de edi kan aman bebre sede opanyi eye ne hunti no ama ye ne wo mu kita wodie no e ya toape eno na honorable Alfred Kodam Van der Poel se enye no kreda biara da na honorable Samuel Kuteto Black wo ye adwuma pa adwuma so ne adwumade a wo ye ne ne wode asifom ene niema wode bua Ghana ha ene amono ne nipa di ne ho adanse no a edonso enti nipa ya de a eya wo saye that his attitude or his may have caused that, please. And then the issue on aura, that is a matter for the Attorney General to deal with. And the Attorney General has come out, the process is ongoing. Oral activities for Honorable Abraka was before government, before NDC came to office. So all matters have been referred to the Attorney General. Sompa FM. You know, so if Honorable Abraka says something with respect to 21 billion, I mean, it will see the light of day in the courts. Sompa FM. Yeah. Eni ayeti ye honorable Alfred Van der Poel awono ye jemseni ma foreign affairs committee of parliament ne se mahye bedwam apam formosha amana nsamo no wona che na dwene se honorable Samuel Okudeto Ablakwa na dwuma na wo ye ne mfumso bi ani ho America mampanyi gina ya wasie no enye wono na aye bibie eti wo monhwe na wo mana nwene ne ho empene se bi obi kiriwo na wo sua wasasape na wache anepa ana sabio obi abowa mo wasu nante se wasu eno nti ene government accountability series pakese no mama Elizabeth Ofosuo jare okoko free so afo a wono ena hwe dwadie kuadwuma ena afi eba emfididwuma ho nsem a otua no wokoye na onya adaje kokko kyerɛkyerɛ nsemu na ne nsem no wo kyerɛ mu fakese na fa 24 hour economy no ho na emu no wo be kyerɛ se de abrewa yipima kwamu na saa 25 hour economy no ansana wo se adwuma betimi de wo ho ahye mu jo register na se de emu nsamtie no wonya adaje kyerɛkyerɛ registration ba bia befa ansana wa ba beka ho 24-hour economy. 24-hour economy has a secretariat and it's multi-sectorial. The 24-hour economy works with all the ministries to ensure that they are able to execute their mandate. I'm happy to tell you that this year, the Minister for Finance has allocated money for the implementation of the 24-hour economy. The Ministry of Trade, Agribusiness and Industry, we are doing our part by making sure that industry is able to take advantage of that policy. That's why we are doing the financing. We are helping them with raw materials because these are the things they need to take advantage of the 24-hour economy. So I'm sure at the end of this year, we'll see the benefits of the 24-hour economy. The garment factory we are doing is going to run 24-hour. The factories that I mentioned, everything is done with 24-hour economy at the back of our mind. One job, 3 shifts, 3 people is very much on course, and we hope to see the benefit working well with the 24-hour economy secretariat. Eno techime yatifimra sebedweni mama Elizabeth Ofosuo jare and government accountability series as no waka asa me wie wa mananso ho eno wose nense na nkomo bi ne nanse cement kura wo matum ne ho ade ye de sidinsia atum na nso wodi kan beka ase ansa na ntumu mpo beba no wo mbetena se edi ho nkomo ehunu de yese wo mo ye wo ho nanso ni nyina no wo ka kira de hye ni pray se enya de ntumu bi eba be engaging the cement industry, and the latest one was on Monday. The engagement with them was to focus on improving quality and price stability. It is right learning that where the dollar is right now, prices must be stable. And I am happy and excited to reiterate the point that the prices of cement is not going to go up. And this is a matter of fact. Industry told me. Eni a woti ye tachima atifimra sebedweni wo mai so afo a wo hwe dwadie kuya adwuma ka ho
ene emfidijuma ho Mami Elizabeth Ofosu Ejare government accountability serious no kan sa asemi e wasa dwumadie ne kro no ase ne bra wo free simpia pa ya no okasa no wosan ede to aso e wone kasa mu se wo hwe NDC abanya afie twem wo ba ye no na adwade ho nsem no atete apro apansam na wiawia ne nase e wa mahodo nso anim no wase NDC abai ba ye Rajon Draman Mahama reset agenda no wode awuramu ama ye kasai e free last year no ebepim na no eniema nyina ya na ne bo aye twamene bo ne ne nyina bo no abafom afei adwade ho nsem no ama ne homne so ya edi dwuma waka e wo mem hasenom na wose ne asia ya kono na ye feninte no investors ahodo efri o mem atifini atoye afei so ama no ne krampo de won ho eba behyem ye ne nyina no wo kyese eba beboa ama ye nsika sem no so agina ne naso na kwan ya wo kyese aban we sei efa so aye ntotoye e wo bra wo kyese afi we sei nko na wieye no na kyese eye garment factories be semiensa eno so wode aba beboa adwade ho nsem no ye ntie se ne wo sikasa efaye. We have established 7 mini processing plants. They are at various stages of completion, but we have procured all the 7 machines for the establishment of these plants. The location and value chains are as follows. At Bole in the Savannah, we have machines for granite production. At Hachu, for the national service, we have poultry. In Ajumako, Besiansi in the central region, we have for maize. In Bodi, we have for plantain. In Sefiyo also, we have for cocoa husk and plantain husk. We are not only interested in value addition, we are also interested in value extension. And we do that with the things that we put there. In Buno East, we have cashew. And in Jomo in Ahafo, we have ginger. We try to spread ourselves across fairly. The ministry is in the process of recruiting transactional advisors to assess the operations of the fund's SOEs, determine their present value, propose the best operational options that would make the companies commercially viable. And these include the Akosombo Industrial Company, that is ATL, Walter Star Company Limited. Enfidi dwuma se de besia kwaso e wo mema fa na nyina no ene wode ka ho no so oba be fa nkwankwa dwumadie so private sector no na watimi abem no se ne nyina chi no enipa be se empem na duonu enso 27000 ena eba be ma wono madwuma wei eye sofo ya wo hwe adwade ne enfidi dwuma so a wasai eye tachima atifim na hyebedwane Mami Elizabeth Ofosu Ejare Meka wo se Sompa kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited omde yan toothpaste ene ne brush abadwa so kasebo no ene egusuwa de somona yedro santemantam ahin krokumase na yedro ho no ena kumase mayor opanyine Richard Ofori Agemabuadi ede atodwa se joint bi o manfo kodidie e wo krobodumase na ene uduru ho ene aduane de ye kama pa ene aburabunu a na nka ene aburabunu abenkwan so a na wanya papa bi na wo de aboso jollof na jollof ne ade nkrofo ene je ho pa ye kasa food joint wo kumase de a na on ya kasa krobodumase a na timi sampa waduru babia benya bayira mpasie ene bode asonson na bi atedua na de aboso na ye kama na we de krobodumase ankoyie wapanyi sisa food joint ne yentum frisa ahunidie e wo fom dodo na nya no nko a ye wo tumu saa ye tumu a ebetimi aboa ama wo mo aye omu fie adwuma yie atoto ne yie na omo de osompa e de ama adehye se de sompa de akatua pa e ma Ghana fo no na meyo ebo kokose nye weri de edika na se twato se ye ba na se aduane na wo ye na se wa honidie e wo fom a ye betum ne asa de wakwa kogina court na mbra ene wadi no nyonyo Hasi omaki almost on snagama baby agata da osenka slabs guswa ifin babelo kuma ye ba nki peja slabs na nenka ye yifi no na omogo so jo betas atoso it a block channels no ama enso ene ifin no intimenka so na be block wa hasi na equity stench ene omudi bia kata so te so to ade iti omo wa e fi diamond tiktok wa e de ko baby a omoguta asaka na ye sama omo na de mako na ya twoma eduni nyina yesama wo nyina de wo makwa kugina court na mra no wo mu odi nya aduane ani pa bedie so obedi ayare esesa wo hye se bibia sanitary conditions ne bibia ene sanitation condition ne bibia agina na so kama ya de niema agina ba bia agina ma ne memme be kɔ hɔ obi aho ahen ha wo mu a sese kroboduma se wo de food joint ne di kan de wo matum na shops be yedu aka ho de yetabiri wo nyina e de wo makwa kugina court asem ye di akire de be firi akire ababia mu mfuturo no etiefo ye nyima so emfrim
Abusua eduru kase na untimi mfrɛ mam na waka sɛ metwɛn ya ma mu phone lines na mmom wadwen kyerɛ ne de utimi de ba Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra. Abusua ye kɔ pon katamanso na ɛhɔ nso de asi wɔ hotemamufo na apa live. Wo mo se eba mpotamu ho a sɛ baabi pɛ ye petem wo pɛ baabi atena na wabɔ dwakora no na ye bibie ho. Wo matonto ɛhɔ nsa ase nyina ama asase ɛwɔ hɔ asa. De aka ye wo mo station ka ya de kakra ɛwɔ hɔ. Ɛno a na sɛ bi ya ye fro ana wo mo ye yi a wo mo yo. Ɛhɔ a basa akora ka ntimi nyina. Na wo mo nkoda made nche a wo mabɔ pani bi din sɛ Philip Adukofi. Watonton wa nsase ɛwɔ hɔ de pon katamanso. Waton fa area wo san beton station aka ho. Ɛna timamufo so wo mo nte ase. Nti wo mo asɔre gyina pa line. Na saa wo mo pa line no na no pon chicheku nso. Wɔn na chinchine waduru hɔ deda. Nti wɔtwe wo mo nsa ne bi egu ahoma so. Kwasi na ye problem any king oni langa the phone aye baako ni king eno mo adi asase na bosu ona mo de police ifo ni bi so aye baako aka ho wo pro we mu omo pese ye hu beto ye asase ye market o maton ye school o maton wato ma gas filling station like so ya sorry ya predodo. A greater part of land was allocated for school, both GHS and SHS for the community. It has been there since. This person has sold, and we are wondering who gave them permits. I thought there's MCs. These are the real issues we are supposed to see their function, and then they are not doing anything. Should Abu Wesu Gari Nasune, the way Aje, Koki, Neko Menene Suneshiba, Sansune Shiba, Don Allah Manya Kuchetemu, Unkagan Kula, Lajana, the Fia Falling now, Gabashi, here, Bame Tankashi, police station, hey. Eni timamufo a wo mo pon katamanso ena wo mo ni abere a wote se wo mo kaga wonoga na ewie na Adukofi otoso mienu be chese de wo mo ka ne bia no korenim se wotonton asase ye ton aton station aden se ne nka yeje a wan hwa do nsakora to obefa aton wo de yentie de ode tuja asase bia enda hɔ kwa ne rawo na se kromfo no almost say, oh, it's a say, what is the proper thing or what are the proper steps to do? Is what? Seek consent from the original owners. Now, money owners no at nasi. Any more, I'm not there. Can answer what I dream say, as I say that way. I can't say no station and a boying or more any criminal. Now, so say, one would you journey? Demonstrations are original owners, no, or more the children one seeking their consent. Or more penny. There's a structure, a wooden structure, wooden structure, no, and a demand panel. Yera Philip Adukofi, ya otosu mienu a. Wono ena pon katamanso, wo hwe akire, ya timamufo bi se wono ana abo no hosafo hene. Ama sesei wo pe baabi kura school dan anempo bola, ene agana bi ebi ni ho. Ka ya de kakra no nso a, nanaso woton. Ebrona NDC aben ewo eye opposition na wonom epra ba ben mo na ntoabo mo no Yera John Dramani Mahama ene bebi bia de obenya kwanya agye akasemu agina bia no asemba koya no ode aye tweapia etua na no ya wo bom dawro konkonko de ache o my Ghana ene wiase nyina se won hwe so nya na dom na won to abanema no obo obehwe asesa wo my Ghana yen hyebre no ene 24-hour economy no waba ye wahyaase edi didwuma ewo afana bi na so no ene sa wode wani ekwokyire mu ewo eye atwema nwa biagya north mesim ye no ewo asante mantemu a wonum kropon no ene barkese esofia enso yade a ehye ho ansa no wadu barkese ho na so no wo mo kire se edwa bi a ena 24-hour economy no ehye ye no so nte no aba be wuramu ewo esofia ho no adehye ya wonum wo barkese esese eno ene sen yana yeye krobata na se kropon na wo kwa akwaye dwumadi entesa wo se ye nchen ena eba ekosisen ena esofia fo na won se kanam sayo so wo matwe protest de chairman sin assembly no ne no ena wonum bi na wonum eye protest no demonstrators no ebi kan sembi ede ato oba hema ya wono ewo esofia mechwe na bane ahenkan so se wono akasa na se wonne mampanyin ewo ayonkofa ewo kwan bi so eno ti na se wafa defedefe kwan so adede na ma dwumedi na wo se baba
abalekase no wonom ede abewie mo ewo asuofia nana ba ne ahenka se ntwanto so we no eyade a eya amamanka masem so no enya ade asompa ase ne yesoso so nti no yama ne boni ba wa bedu watwe telephone ekọ anan ebo nana hema enchen ema wone ne kwotwetwe nkomo yentie ensem enya no a nana hema edemaye I am the two say, you see, Barikasi, you are not Barikasi for all my year demonstration. I say, a show for Nanafo, Yakutia, bribe, so, I had the Pamucho, one mobile, you know, man for Monkey and Yeti, and you will take your bribe. Yenisika, you do your bribe, and you're 1, 2. Now, so we go to your bribe, every man, I am media, I want a personal Juma. I don't know what put your bribe. 3. I was so about the idea. Baby, about the pet, and I baby, I was saying, I should never swallow, and I would never crow. Some of the players are Akosua Nhyira Apam, and Mama is what district, no, baby. So we are district, I am trying to say, we won't want to be Emra. Ewusia ene ya etwegu ye eyo ba hima ya wono eti adwaso edema adehye ya wonom ewo Asuofia na bane ahenkan na no disem no wosa eto amu wa bra esi ya na pe na assembly member na se krokrache ya wono so ewo Asuofia ho onmonyafo se kwaku wono so de adesrede edema ne manfo se kroye ene wodo ene ehia edema wo munyina Assembly no your medium term development plan back community budget Asuofo no na first priority may it also pass through all committees about general assembly for approval budget the ya approve ni na no ehye say Asuofo na di no eba di nananom so no mampani ahia o manhia ama o mampani ahia say yemfam kwa Asuofo di barikase ye no munyi apre ye de eno na ama na ahia ye ni dwomfo ma no di nkomo se bre no so a obi an sorry se be aban betina be di sa adwuma e de amaye duration de e ba ma so 36 months na yo say aban no Wey eye krokrache ya wono ewo Asuofia honorable Osei Kwaku ensemi nyina da ya man boni ya woton kra santimantem de maye ba wa bedu ene boaboa no ayenso yenya bi abusua yenwura nsam foforom na yewura apomudin mo mede okoketa awira hosem biasi yare bi atweneti a ayasabiafo ewo keta titu ne municipal health directorate won ma hwe apomudin so no na wo mo bie so enente maame tokei do akunwi Zanifu wone na ekasai woye adwuma ewo Keta Municipal Health Directorate ho no wo se yare na aba no ebia na wunnim sade ete kane no yetime kasete so akora na anyawo edu ba bia se ejamire kutu wo sere ebeyo wan sere ebeyo na yede ntwoma ne wa akwamo na afi enso ne yede kekan yafono na no wo chese saa yade no aba na ba abai wo fa ba bi te seketa wo framanta mu atweneti pa ne se hunti wo mugu so na yade ne fare ba nyina yese ebia ahunidie no wofom ana ba bia nipa akere so pa eno na de ba na ba ne sanso a enya nkwada no ubohu so wo mene ntaso a wontime mene ne yie na se ne mene mu ye ne ya ebewie na nafono no ayete se de obubu ntaso to na ahyehye ne so ne nyina no wo mene ade a ne ya saa yade no ubenya etime fa ntaso mu ba na no na ebibusa se ntaso ne ntaso de ebe den gese bia mfia no mu ana ebiadua ne se nanum na mambie no waka bia mawo ebetimi de aba ama ayeye ne se honti no waka e de akira de hye ni nyina wo mo a etie sompa ka ho se wo mo ma honidie mapa enhia won na enu achi nso no se enuane ehye obi enu mo se o won de se nanum kro obi yama se su ne ban no nso ye ntwetwe ye ho mfiri ho na enu achi yem ko apomode hwehwemu bia no wo mo hwehwe widie no yade no ete se no e wo ho antem na wo mo atwa aba de ahwe ano wo se eba ne se ya ubo nsa asafiafia nya wo de utitimi pai wa e wo ho na ase wo so edu ba bia na huhura samba enenti entena se ansa breko a e ho ayare hwe nyina apomode hwehwemu fo no ewo na wode ne nsemesi an wo chese Keta Health Directorate no wo mo egusu ewo wayade no esanse mpotem hode wo mo hunsa atweneti ahu kwampa ombefa so aso ano a entretre enkomia hodo a eno nso aka na emom se wutie enya na wama ahunidie ahia ensa hohoro da ne dade no wa hohoro na fe wasa atwon ho e de afiri nipadom mu afe ya to aso bio no Governing Council Edema Dambai College of Education enti etweneti a ye freni DC enya abankra chepeni wo mu na eche se
emabunu kobi ewo empotem ho abu aman acha abero youth group na womo se womo hwe sade enkrofo no dwumadie bia womo die ewo college of education mu ho eno na ama principal wabo ensem bi so na wo che se babia enema keka kono ewo se womo etoto enema wie pa sade be na youth ngene ka se governing council no womo momo tre conditions so mutime emiti dia ene principal womo ebehwe amanasa babi womo ntumi emiti dia na nsema womo ka no womo atwere ho krata na wo che se Dr. Adams Afa se vice president ene ehonsam no ensema womo bobo Jonathan akpabi wono nenya adaje ebie dia womo pa kire pa efiri wotimantem ho ede kire Sompa nsenkyerofo council na hwehwe bibia free entam na yomunyia no se yama kwan na principal no embra na ombeye de juma na hwehwe se ye petition na ya kyero no omu kwan mo de pass ba yasoso yama mo condition se ansa na ye be makwan ma principal na ba no and ye say one Dr. Oko appointment no ne nsaka by 12 of February the santi by 12 of February no ye be say the convention letter no mo giye no eno so omu ihu and na by 12 of February as I say ye nsanka a press release a kire say omu as council omu set up an investigative committee because there are a lot of allegations members and also more demonstrators against the principle. It is to me yes and media any problem. But other than that no there and the baby man won until what people say some conditions are met. Enti conditions no say wo nya meti ye dia ma wo mma wo hompem kura amfa ne ma na enna Professor Abdul Barik Al Hassan wono UDS na wodi ne djuma wono so de to so se cancer no ni abre pa se de se wo moyo e ma asundwe mapatimi twiniti e wo empotem ho na adesuapa e koso bia no wono mo so ye na ken and the two we man ye. We as a team is here for engagement to ensure that there is peace in the college. Of course, it's not only the youth, even the chiefs and all stakeholders have had concerns raised, and we have assured them that we would look at the concerns to the latter. Thank you. Professor Barik Abdul Al Hassan, wano UDS ena wodini juma cancer no waka ho ona ate se na wode echirinsem ema yatiefui. Na kane konfoba ya na owo my Ghana mu asenom ya twedi apobase ya dom wo kyerese wode ne nsa kan te se de Paulo okohia no Damascus so awo change ye ni su ene ne ban nyina no na agrada e ya de aye kase no wone eye dabon pro twetwe e na etwe e wo ho na wo hwe na asem wa wonom ede kwabo no sentansa no a na edoso pa emu mienu bi ene se wafa fraud kwan so anase bia na da kwan so echinchim nkofo nsa age wonom sika ene ebia japade ebia mukurampon so no ade a eni wono wose ewo ho saa entansa mienu we ya wonom de bon no ya advert ene enema hodo bia no keka ho ya wo kire se na eni kwan se wo yo ne saa ne ya wo yo ye no ena wonom ede ayantam na ye kase no wo kire kaso ewo Nsawam prison na abro no bra no eya wo komu ewo court Amasaman High Court ene ya wo ko asetena ema enam so na pila wode akoma wonom se wonhwe esanse wo hwe tania emfie dodo a wode to ni tiri so na bese July bosomia etwam no ne dana etoso miensa ewa afie etwam no se won kwankotwene da bon prechi bese mfinhia dunum no wo se de abone nko an oyeye ye wa asofo ni mpo bi wo ho adodo na anokra no won ba ye de eche ni de nipa bi akokum nipa nanso ya mfa mfie wasi ya nto ni tiri so ena bie mu kurampo so no prosecutor no ensem wo card fan wo nyina no wanhye de nya danse bi enyi amfa ne ho se prove bi no eche sampa esisu dua sade no wayampa saninti no wonom eche se court no kwa setena no wasa hye se fibrebo so me de to so num wonom ensan emre biem ne no ena che se ehodru wa se wobema no emfie no tia wa bi se wobete so anase bi a wonte so no edru sabre na ena ye behu ne lawyer panyin eye Mr. Bafo wone eye nsentrefo ekasaye yenkonkotie ensem a wode etudwa efa eye appeal no I don't know. I do know the for status appeals. The change say last ever court. Judge no Emma order say appellant no file the written addresses. Now I'm filing it. Nearby no na attorney general ne dey no enye read. No be say court no say court no Emma no break can address family. So that means appeal nearby but most of the time they were challenge with the court below. That is circuit court no my judgment. But they record of appeal nearby. It is be manili. It's a court part for correcting the man. The people have say pen driver na association no so can and
akọ copy ma attorney general when say akasa de yaba hatch and the second commission do the ban he say the request for additional time is just to further delay the case. The court now said 5th of February 2026 ordinary judgment the attorney general no wakonya say so person of filing original cases about man so no so to file judgment effect of matter no offense one akasa so state docket or the independent judgment. Ewusia lawyer Richard Asarbafo wono eneye Mamia Grada wono akasa ne lawyer panyin na no disem enetwagu ye. Meka wo se Sompa Kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Akrana National Democratic Congress NDC amonyekuo no ede nhihye bia ba betudwafa Ayawaso East abatom peso so parliamentary primaries ebeba so ewo Greater Accra region ha na de mpanifo ede atudwa wo mo de aba bonten se party ni mu achitafo nyina enhye no nso na yemfanya adwuma prekope ene se esese wo bia hyesan nhihye ede egu akwam no wo bia ede so pepepe na nomination forms no efa by election hono obetimi dia koma Greater Accra Regional Office ema party no ebra wa feel bibia wi anase ensemfu ewo ho bia wo de akaka ho eno ene beboa eno mo so mo di official delegates list no mo de beba bonten ebra wa ye bibia wi wu payment no wo de kono wa fill forms no na afa wo di fees no aka ho na ansa na empanifo gina so ayadwuma nomination forms no NDCC 5,000 Ghana cedis ena wo wie na wo de kwa 40,000 Ghana cedis ena wo betua say wo ye oba anasa wo ye person living with disability say bia wo nipadua ne ba bia didemu a eno nso so ye bete so hanchemu aduonum 50% ene ye be yidi afiri so etina say 40,000 Ghana cedis na obetua no obetua 20,000 Ghana cedis na de mampanifo na omo nso de ye adwuma wo mo so omo mpe check bia na omo mpe bank draft bia ene esika na no transfer na wo de gu NDC for omo account no a ewo UMB Adabraka branch na de atum menu ano no na bibia da ba bia da na enche omo de timetable ne baba bonten na sa ba elections no omo edi ayadwuma meka wo se Sompa Kasebo ene wasugu so awutie fre Sompa 106.5 FM Akrana Leicester Ghana Limited edi Young Street Paste ene ne brush abadwa so eti wo sie gu wonu mu no wo hye ne yi a wankasa no wo manyame anije ena wo nso anije ena wo nkokora bom ene wo mre wa bom nso anije sa wo mpese wo banyina wi ama wo sie tutu a yesi ka wo bofo wo mnante bremansa na dabone ne waba kai wo se wo mnante brem ene wo maba wa brem ansana won kokora bomu no ene wo mre wa bomu no aduru odofo wote se de misika no kai wo se ewo wo babu no brem ebra ya brant ya nasa wo ya baba wa no se de be ya wo da ache no nsusu aduru ho a se de be ya won kokora bomu ne wo mre wa bomu no se duru ho a won kodi amia wo sene betimi age wo watimi de akokoduru asrawe nam ade ya no se wanyina wi anma no nyina akwa wi afe na nkaja obewe nam akese edidie afe obo sati ho a aduanu no aduanu no awoi usene nyina akọ wo hwe ni ye na nka wo de Young Street Paste ne brush na twitwi ya kan se wo ka wano boso yi wo sene so de atutupe wo ye dai obekasa wo shishen etime srawo he bibia benyini ya ma wo se wo se de wo hwe ni ya de ote na ote bibia benyini wo nipadua betwintwam wo tiri hu betutu enwi na ebeda na ejere amotomunwi ni baabia de ebeda na jere mu amodi aduru dwene no esrem ye chiachia mo na emo no shane so se wo se de wono de ote na ote se wo hwe ni ya wo ntutu na emo se wo hwe ni ya wo bo se wa sha se na wo sumoja afe wo sumoja drumre bia na afe wasa na ho odi nyina asa bo se de wo soro ha na na watu na ase na tu na wo dodom na watu afe de kasa srema me afe de osire yeye Leicester Ghana Limited Young Street Paste ene ne brush no eno anu obi anim chichi osia no pa na chichi osia numere wote de meka na numere yi mo pese mo betwichi mo nchichi edura na dwa pese wo kisi wo yire wo pese wo kisi wo kunu wo so wo mpa wusi wo sia chichie na wo da ho sa ahwe na numu bi kan chichi wo se fa Young Street Paste white ne twi ene heba no ya dura na jo so na oba ne be ma ne da ho na wo prepre no se me pese me kisi wo ene na de be kisi jene no ene na de be kisi garlic no na wo de be kisi na nka wo de Young Street Paste ene ne brush de chichi wo si wi ene anadwene ye fa ne romantic
Leicester Ghana Limited, Yas toothpaste, and then a brush, and no, 050-161-9588, 050-161-9588, and a 050-1390338, Kumasi 4, Monfred 050-1390338, na with them kama pa, na bibia koye. Onga, mama nsano buafo, and no, sa mama nsano buafo, ndi numeri, Oheneyere aseme bose bunaburu bia, okobona najui. Aburaburu ayi akrantie eno nwa ewomu ena amane so de awona na adwene de akoako no a anu nsu ode no na emom se wonya we nyina no wamfa onga ansomu a ne de no ensipin onga nsano boafo tibi my imagine se mema no onga 3 mix na de ye ginger no garlic ni onion na ya mixing it together no na wo de awo no tutum se se nkontom de siwa na se buraburu na ya na se wurere nkwan na eso wo tachere mo so enkwan de no mama nsano boafo bia ye fre ne onga no na ye ne sa onga classic nso ho na onga chicken nso ho na no achi no kitchen de ho be ye hwam waduane be ye the seasoning papa spices papa de wo bie nim se promosido de ade badwa so a nyina ya so obi anim se onga mama nsano boafo eno no na just hot kenke say 3 Ghana cedis be 3 Ghana cedis be 3 Ghana cedis be 3 Ghana cedis obapa wo hwe se wo koto aburo ya buro bi akwa wo se aburo no nye wo sa de ko nika wura no ono te wo no obi aba bayam meko ene obi abayam tomato ene obi abayam garlic no wo ko ne ye de wo buro na kogum eti yenwie na yenyima wo no wo se wutimi se wo de aburo no ye dokro no wi a na agim ti krofo so dokro nye de eti memre biem Fre just what kenke no mo famra 3 Ghana cedis say obi apɛ soft life obi ampe ne eden wonya 3 Ghana cedis ne pɛ eye hot wo mo dokru timi de siwo ma de kye de tia ne tie hye chest na ye de gum ne ye de bebre wo no enya senkweto ntimo be yie na wotweda event bi kenke party a no ahya ne so say just hot kenke no na wonya wo de just bakery do me commercial bank echi wo na de aba etu wonya friend was 0256068832 0256068832 na enwan no just hot kenke hot na time eba me shedro no a ye fa ne TIME no eno de sesi ene malaria to nkwanta ya pai ya mana ekọ boarding house ne bia hwo mo bag ya fa ne fa hye ne bag fa hye ne box nim fa hye mo kwa hye no he wo kwa nom na nopa nom na wia nom na numre hwe no wan fra me se malaria ya wo when one from say wonu mu ato when one from say honam ye wo ya kwotena se ne suade wo ga school fees na bitua no kwa eti ma kwada na time heba mesha no one frefro maame me sare ye me honam ye me basabasa ena me sare ya se me fever aba ena me sare ye me nu ato me be school mi ntimi nini malaria na ye ne sa no me sare me hunyina ma dwonko ma batwe ma basa me kotodwe se wonum time heba mesha duro no a eye bibiduro papa bi ne ye de aye Dr. Tafrija ne na na ebewuo ena osesa nubina ne ha ma no so be ma na menya ma wo we de me de be ma fa koma Ghana fo no mo nom efse ne na ma menya 120 years no no mo nso anyini ache ne etu malaria ase eti frɛ Dr. Tafrija na ka che ne se wo pe time heba me shedro ni bia nom 0244417669 0244417669 na wodem time heba me shedro kama ensam na yedi kan abobo so bie no ebi eni apam panin bi adanato ewo awutu afa ho ni nyina ne se wo waya asabia no wo kwa akwaji nsuo ababanum na duro me ka se ba mo wu afa no Sansuso ena Madam Mavis Vignon ya wono eye matron ewo eye St Mary's Vocational Institute ya no wapo ye mantemu wase ne ba kwada emfinhie dumie no wafa ne phone ede abonwom ntine wode sekan ya ye aduane ede adwane tirim asem no akodi aplosi phone sem na minority phone so ede atudwa se honorable Samuel okode tabla kwa ye ne neto aso akonya yes ye nyi na dinenso honorable Alfred Kovanda Poise wone wo mo ya adwane enye yi 24 academy wo pese wo ka ho bia Mama Elizabeth Ofosu ajare se wo mo be registration enti entrepreneur de wo no abia be register. Ma micro ya so sade atudwa biem se wo hwe mampanyin John Dramani Mahama ba ye ya wa for 24-hour economy ne so amanfidi dwuma ne adwade ho nsem no atimi apeja. Ensem pi ka we no ho ne yedi kade amamone ye homesu ye ba ye bekọ mo no ne nam no ni mu no. Yewura Donald Trump akasa se Greenland no wonfa ba force ne nso kian ne ken wo beje.
ado edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me de hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abadwaso, abeboy. Da obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yin krato ya so sano boafo TV Emma Akatuapa enokre Emma Akatuapa pampa abusua yekowie kase no na America brochimamu na yewura sesei de ededa dodo na anu a wo mowe wo ho aye se Denmark fo mu nyina yi Trump so wo ba ewie kura wo ba baji Greenland nom ene na afa ama UK fo nso kura asase se wo mo ka bi na se pani wo kan asem na do wa no tutum pani wo de nani bre ba begu so nti ama wo mo aka ni nyina no eya sunsumabo na won mo ko nhyiamudi a Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama Wokobie where the Economic Forum na Economic Forum na se no ehwo na pani beka se hwe natofo wonu wo mo ebo anko obetimi pa de sra dom na ko Greenland na wakotwa baabi ahia super awiase nyina enne so na nka wafa ho nomum se wono na ehwe so atoto niema yi na nso wo mpese wo be ne force ne monkia ne ken ehwo ne de obewura nti amaya hodo a wo mo kekan ka bi no wo mo nyina yi onya adaje ne sompanse ntwerofo se we de yen kan Ghana fo nte good father as vice president when he contested to wanting to be president the north he didn't get a support from the north it's the same as Alhaji Malik Alasan Yakubu so the north don't choose people because they are from even most of the votes from Yendi my late father didn't get more than the needed votes from his own backyard in Yendi same as Alhaji Malik Alasan Yakubu so we are choosing not necessarily support. Ayo, Mampani Donald Trump, wano asam ni yeken, ya nu wasi Greenland ne die, se tie bia supokasia, ewe wiase nyina, wobeje, na fe waya atoto ne ma nyina yi no wo kyese, natofo wo mo no wo mo boye nyene, ne so de nani to nasrafo do so se o, wo mo ebetoto ne ma wi a, je wo tu ni nan esi fom, na se beye na sa Greenland ho a Denmark wo mo nsam enehye nema betimi akoyi no ena Donald Trump say wonu esi fam. We want strong allies, not seriously weakened ones. We want Europe to be strong. Ultimately, these are matters of national security, and perhaps no current issue makes the situation more clear than what's currently going on with Greenland. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. Eno mampani Donald Trump ne kasa no brofo nkoten na worry ne sa ne chese Greenland
Denmark for no mu ankasa kora wo ba won so nti won ba den ahwe Greenland so de woje na watoto enema yie kasebo no asi na ensema ede ema amudi di makotene no ebini Amasama Execute Court no so kwa setena amana na agrada na pi ho nsensem no wo kire se February 5th 2026 ena wode ho nsem no ebetudwa doctor Turkey je wuku akasa o na maame se yare bia ba ye frɛ ne month eno na kane ne ye frɛ ne jamiri kutu no keta de atweniti na mom ahonidie ene nipa ebo peso ene deba NDC amonyekuo no de krata ba bonten fa Ayawaso East constituency nyame yadomo ba elections a eba so no wo masrese obi ani hihye ya wode egu akwan mu no eso Nana bane ahenkan eye ohima ya wote adwa so ewe Sofia atankonwansa ase so wono so ekyerese nsemo abarekesi adehye bi kase ne wode bribe gie na akwaje 24-hour economy market no ababesi wonum kro no so no wose enya ade a enukre wo na adehye a wo mo kubekuro number 2 ye wo pon katamanso se Nana Dukofi watonto ahonsa ase nyina opese oton station wo mo nte ase na Kumasi Mayor Oro Richard Ofori Agyeman Bodin su kopie kobo odumase na ba bia motonto nuane no sabre shops no dodo no a wo motom na NPP amonyoko no susu ochina na Peace Park no wo mbema ho kwan ama enipa num a wo pre woti so obetu franka no wo mode wo monsa ahyase mampani Donald Trump say Greenland no Denmark fo ntime hweso ntinya de wo gya ama wo mo wakwa akwaje ne waye ne yie ye ne de kasebo isum wanumere ayemme die nyame yehira no Akosua ago abowaje obetimi so frame Akosua Nhyira me adult children triple man ejapia Apam Dadaa ene abere watia Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya yadamu ase ama monitia ekudonto na ansa na no mame kasebo efi Sompa 106.5 FM Accra no esanfa your headquarters e wokumase Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Paris France Adam for radio omofai takura de Sompa taka Sompa tachiman Sompa sunyane Sompa nkranza Sompa doma Sompa mankesim Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio on your Facebook page and like and share ne follow ye buy na with them Sompa 106.5 FM Accra and YouTube Sompa FM live your website www.sompaonline.com Kanash Urban Radio Kanash Market Womatrim and Doma FM 100.7 FM so Wamuso Mama Leicester Ghana Limited at the young street place in the brush abedwa so onga mama nsano boafo na here time heba mesha edro no etuma lewia se just hot kenke 3 Ghana cedis pe medima for heba center Dr. Tamoda so at the time ebeto yare ne so yes sorry sui na Prophet Mango Day at the third service dwumadie no etwa so enu ntiko so a etie Sompa 106.5 FM Accra na sade yawia akwada bi a woyira ye de to manim no nyame adom akwada na yehunu a sabre ne maame ne nsato no so ewo dome ene ne mpotemu a akoma ato enso ni wobiti announcement no Sompa 106.5 FM Accra na wodi akwada no abre ne maame nti mo amote se ye boda wuro se me ba yire o wo ya baayiwa no nyame adom abaayiwa no yehunu yadam nyina ase yes.